Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ethel. Iti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasamak ngagdengeg iti daytoy a programa yo iti radyo dito'y Cagayan. En rekomenda ngamin ti YouTube channel yo isu anaawi sakmet nga agsurat barang mapili daytoy pakasaritaak amay drama. Idi paylaang high schoolak ag crush ko ti kaaruba mi ani Rene. Natayag ngamin daytoy ken naasem iti basketball. Malaksid pay at talaga nga daitsura na. Agingga ang nagtawenak iti 25 isulat ta ti crush ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ethel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Insan, nagado ti bisitam. Mangan tayo na. Aguray ka kadi, tadapay or-urayot. Niya, nakasagaran lang yung mga. Umayan, nag-texon ni Rene. Ni Rene? Ay, unay kan. Mabisin kan. Ni isudaytan nakamotor. Nagsardangan. Wan, iso nga pa iso. Ngam ni, adamot inyang kas na babae. Kasino dayta? Ay na. Ay, garanggan diyang. Uray nala inarakop ni Rene. Ha, girlfriend na dayta. Apay nga yung tugot na dito'y. Kunagman na daer kon dito'y pakibirtsyanta. Nagpudot. Sikakit di. Ananusa mo na. Mangantahan tamapantana. Diyak maanusan ti kastoy. Kababayin mo ka ni Ethel. Naamok la kumakastoy kapudot ti papananta. Diyak la kumaimimbayan. Ay, mangan kayo kanun ko na ni Ethel. Ayan na ka di. Adalaas asikaswan na iji unag. Kasta? O sige, mangan kayo. Miss, ada ka di electric fan yo? Ah? Honey. Mabit lang nga. Tindak mangala. Oh, di nakita ni ti kasta rin eh. Talaga diyak makapagbayag dito eh. Nagpudot. Kanyang itararamidam dito unag, Ethel. Nabsugan dagiti bisita. Pumanaw dan. Ingkamot sangun idan Isugayam da ti girlfriend ni Rene. Saan mo't anapintas? Napudaw laong. Napimpintas kalat na. Dayjay gayam ti kayat na babae. Naka-makeup, sexy, kan napudaw. Katnudi na pa'y kayat asinaan ni Rene. Kurang nalagpasaklutan. Kas di gayam ti kayat na. Jay nalailo a babae. Anya ngay, nag-sweet dan tumay. O, kita agsinsin nubo da. Diyak kaya takitaan. Pasaksakitanak. Kasla kayat kunti agsangit. Anya, agsangit kakat birthday. Ha? Cheer up! Apay nga awan ka iti birthday, Ethel. Ada akmano. Napanan? Saan ka mata nakita arimwar? Simakit ngamin ti ulok. Unay katapan na kairanrananan. Sana bale, tado mati saganam. Ado pa'y ti bisitam. Manong, tulungan nakman. Itian niya. Ituloy kong ti agabroad. Ay na, hindi pa'y la planom da ita. Kat nasaya at no nakapagdesisyon kan. Uwan manong. Nga mapay akalata nagbaliw ti panunot mo. Kunakman no kay kayat mo dito'y Pilipinas. Kaya't ko ti pumanaw dito'y manong. Ne, kasla na liday ka. Siyaksan ti kalidayan at tao dito'y lubong. Anya? Ayan nga ni birthday girl. Diyak mati nakablaawan iti usto. Si kamat ngamin, intugot mo din nakaarte a girlfriend mo. Ipilit ng tumot ti sumurot. Apay,
Nakakitkitaam iti day ki a babae. Inyam amo di kayem ko. Nagarte. Ay na, kasjay na tayo jay. Love mo? Siyempre Ay, kaano kami nga tanga kita kaninsan mo? Ay nasaan kayo nga agkita? Apa nga? Agabrudan. Anya? Jack na damag day ta Ay na, adamot ngamin sa balin a girlfriend mo. Kat idi pa'y alab na kaniinsan ko. Anya? Ay, ikwa, awan. Anya di ko na? Adayamat. Ethel, mapantayo agbuya iti ayam da rin eh. Maturog aklaangan. Tamapanak iti agency inton bigat manong. Jack man amuna apay akasta ka ita. Awan? Idi, si kapay ti mangawis kanyak ang mapanagbuya iti ayam da rin eh. Ita, di mon kayat. Ang mga nubisitam da ita. Siya kon ti mangilukat. Tamapanak matan iti plaza. Tagbuya ak man iti basketball. May bagarabiyo, manong. Si gamit gayam rin eh. Apay, saan pa yan ang rugi ti ayam yo? Mangrugin, hanggang mo, may kula kumadagasan ni Ethel. Ay na, si Madot. Saan ka nun ngagbuya? Kasarita man kidi. At dala di taunag. Umunag ka ta kasaritam. Umuna ako ni J Plaza. Narigatan ti maunaan iti tugaw iti sangwanan. Apay adim magas ka dito balay, kat mangrugin ti ay ayam yu. Sige, umay kadagasan Jack kaya ti agbuya. Apay, ada ka di sakit mo? Awan? Apay nga rin takaslan naliday ka. Umisem ka mat Uy, umisem daytan. Umisem man, Agtal na ka man. Awan gayam. Pudno ka di nga gabrod kan. Nakamuam. Saan kan nga gabrod? Apay ko maasaan. Gapo tayong baga. Lapdan nak? Uwan gayam. Anya ko matikarba nga kamang lapod kan ka. No kumatad da relasyon ta, lapdan ka kuma. Ang Ngaman niya? agayem talahang met. Rene. Ala, tumakdar kakit di dito tamang rugin ti ayam. Umay ka met agbuya Umay ka agcheer. Talagang agabroda kun insan. Awanan makalapod pa'y kanya. Katno ko nam akinasarita na kanirin eh. Talaga agayam lang ti pangyar-arigan na kanya. Sana bale, saan laang mat nga iso ti gwapo di ti lubong? Ad-ado pa'y ti gwapo insan. No adda kanton ijay abroad, mangkita kanton ijay. Talaga? Amom, adda na damag ko. Anya dayta? Plan-planuan kanon ni Rene ti kasardakin ni Fatima. Anya? Wen, umulin sa kanon dagiti naganak ni Rene. Hello? Insan, kumusta ka ditan? Oh, apay nga itakalaang nga imawag. Ay na, kasano busy-busy kami. Tatimulong kami ijay kasarda Rene kan Fatima. Nalpasan ti kasarda. Ay na, nagbongga si ka. Politiko dagiti ninong kaninang da. Kasta ka di? Wan, ay adakat pictures na. Aguray ka ta isend ko. Ay, saanan? Apay nga isend mo pa'y laang. Di mo kaya't makita ti kasarda. Saanan? Kastoy lang arudon ang maho-homesick ka. Patuludan nak pa'y laang iti pictures da. Sige, saan nga ro doon? I-delete mo man laang ang nagita pictures. Ay na, saan mo ta? Sobra ka man. Kakaiso na nga extra kadagiti sumagmamano a pictures da. Ha? Sweetheart! Sweetie! Lablaba up. Oh, may kaman dito sa alas. May wait lang. Darasam Apay ka di. Yawatan nakman iti danom nga inumat. Anya? Nagasidag iti kusina. Ingkamot mangalan Sikan. Sige ka. Maragrag to inainaw. Mabit lang tayalaan ka.
Di nak mabalin nga ibaon-baon, tani. Delikado iti panagsikog ko. Isu nga anusan nak nga si kasuan. Apay, tagikurangan pa lang ti panagbangbangkag mo. Takayat mo pa iti sumrak iti construction. Kasapulak ti kwarta, manong. Tamasikog ti asawa. Nasayata no kasta. At danton Xerox kapim. Huwag nga rin, manong. Iso nga isarek na man, iti kumpanyayo. O sige, di ka madanagan. Kasaritak ti boss mi. Mangan kan, honey. Anya ti sidaan nga inlutom? Pinakbet day ta. Anyamat ta? Nay. Apay nga itupak mo ti makan. Naibulangan. Masikugak? Nga pagsidaan na kitinatang? Ha? Diyak kayat data? Anya kamatan? Ha? Rene? Si kadaytan? Di na akong mabigbig. Ay na, nagkutong kamat nga minan. Huwag nga rod. Apay, pudno ama sikog ni bakit mo? Mas dawak man. Tadi matlaganakan. Oo, amangan mo't nubuyong na lang day chay. Ipa-check up mo ha. Agungat mat no pilita nga agpa-check up. Ala, lukluk ko na kansamot di asawa mo. Masikugak mata talaga. Apay, agdwa-dwa ka kanya? Manun ang bulan nga bagbagam day ta. Naganak ka kumaitan. Apay, nauma ka namang serserbi kanya? Saan nga agnanayon apag Serbian ka, Fatima? Anya? Di mo ka di makita dagiti adu a sakripisyo. Kurang langan. Gudwa akong tibagik. Tapno maitid ko amin na kayat mo. Apay alok ko nakpailaang, ha? Amok asaan ka nga agdadagsen, Fatima? Rene, Agpudno ka! kuha. Ibagam tagpaiso. Kuha na, pudno. Sana kang dadagsan. Anya? Ngam, pagkawanan na ko ma. Naramid ko lang tikas jay. Tapno saan nakapanawan. Inaramid na katagabang, Fatima. Apay anaaramid mo kanyak, Tegastoy. Nasakit at talaga ti inaramid ni bakat mo kang ka. Huwag nga rod. Pag-arop ko mat amasikog, tadakal ti tiyan na. Ngam, lumuklok maglaang matgayam. Aginong talangan? Wan pare, shot. Manong, umay ko isubli day ito binulod ko ang martilyo. Nalpas matlangan ni Uncle Jerry daw yo? Wen manong, nalpasnan. Ha? Manong, apay nga da sapatos ti babae dito Rual? Ha? Gayam. Nalipatak ngayon baga. Nagawidan ni Ethel. Anya! Kaya't nakakigtutan, isuasaan na ngayon bagbaga. Ay gamita, tadakan dito'y balay. Umunag ka, tayong kakitaan. Makita day kya babae. Sorpresan gaya ma. Insan Ethel! Insan! Ala, insan! Anya tinararamid mo. Nakapudpudaw ka matan. Awan, anya ko mati sa baling aramidag. Ay na. Napimpintas kanyang asawa ni Rene. Ha? Ay na, numakitam la ko ma. Naglukmag si ka. Bimakatan. Ang mga no, agpakaasitan ni Rene kanya. Ay na, insan. Ni Rene ita. Ay, numakitam laang. Maasi ka kankwana. Well ka makadilatang umayagpasya rito'y balayo. Wan, apay kit di na saan. Idinadaman ko si Mangpet ka. Imaya ka dagos. Mabainak man, ang kayat ka makita. Apay ko mamabain ka. Nagpintas ka lata. Si kala ko man tinasawak. Apay nga nga itala na itured mo nga imbaga dayta.
No inaram nak ko maidi, di sa anak ko maanagab abroad. Ta, data ko matinagkatuluyan. Amo, jakon ay ayaten ti asawak. Saan ka kumangag sa iti kastaren eh? Asawa mo ni Fatima. Kat anyaman dagiti nagkurangan na kan ka. Nasken nga aklunam. Kan pakawanam. Nakaro nga asi tinariknak kini Rene iti kasasaad na iti danna ti selosa kan sadot nga asawa na Mr. Lonely. Ngem imbes nga agawak, binagbagakit di anasken nga ayaten na ti asawa na. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Ethel. Pagayam Ethel, raamak ti naramid mo apan ang pagbagakin ni Rene. Wen, pudno. Dakkel ti maaramidan ti pamagbaga kadagiti mariribukan. Nang runa no pamagbaga, manipod itinasinged agayam akasken ka. Ituloy mo ti agbalin ang nasayaat, tad aduntupay aparabor, ti dumteng iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ethel at aga Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.